Anya laki din! Ay na, dandani saan ka nailasin, bitang? Anya? Ay, si kakit di mo't beshi. Manutawan mo't asaan ta nagkitkita, gapu iti kabayag mo iti syudad. Sa bagay mo't kiti At adamot nga minapimintas ka. Promise. No kasano ti kinapintas mo idi, at adaman ita. Tsak to pa'y mas asikaso ti bagi kon manipon naganakak. Ti anak ko, ti kanayon kong as asikaswan. Ay, basta. Napintas ka lata. Nga speaking, kumusta kayo mo ni anak mo? Okay laang, friend. Kinapudno na, saan kami nga agsubli dyan syudad. Dituyak laang namang sapul iti panggadak. Ay, katuan Nasaysaya at pa'y taadadag iti naganak mo akatulungam ang mga iwan iti anak mo. Kat ti ama ti anak mo nga sa dino alubong ti ayan. Ay, tsak amo no sa dino ti ayan na. Kan manipod pimanaw, awan damag ko kan kuanan. Una yan? Ala, sana pale. Amok akabailam apadakkilan ti anak mo asikalaang. You're so brave, bitang. Abay, pudno ka di tinadamag ko kasinsin? Nga anya kasinsin? Nakaawid ka nun dito lugar tayo da bitang ganti anak na. Katuan man, edi na minsan pa alawas Kasta ka di. Napalabas ko idi na minsan. Pansinak ko ma, nauna anak mo't ngamin tibain. Apo, at dapay labain mo mat, kunwari ka pa. Si kagad di mo't. Ang mabitlaan nga sinsin. Pudno ka di tinangag ko anagsina ka no da bitang ganti ama ti anak na. Wen, pudno ka sinsin. Sumakabilang bahay ka no ti awanan baing ama ti anak na. Kasta ka di. Mabalin ang arod nga armag ni bitang kasinsin. Total, saan damot ang nagkasariti salbag nga ama ti anak na? Anya? Wan kasinsin, tulungan lakman kidi, taarmag ni bitang. Agayatak at talaga kan kuhanak eh. At dayta ka man ako nakon. Nga mabitlaan, damagam tuman ni bitang. No normal nga impas ngayon na ti anak na wano si Sarian. Ha? Anong connect? Siyempre, oray single mom, basta si Sarian, mayata ninsan. What? Among bare, agayatak kin ni bitang. Ngam kasla mabay nakagdaton kin kuana. Anya, kasano nga gayat ka manan kinibitang nga ibagbaga? Kaano lang din ako ng kanya armom ni Merna nga anak ni Bakit Saling, paray. Saanin bare? Tapay nga nagpintas ni Merna, paray, uray single mom, kit saan amadlaw nga adan anak na. Oy, napindas ni Mirna. Awan makunak no may papaniti lang ha. Iso na lang ta normal mo't gaya managanak. Ha? Anya ti kayat mo asawain, paray. Kastoy na pare. Nibitang ngamin. Single mom agpaiso. Ngam si Sarian ti anak na siya. Nay. Anya ka din dahi tangay bagbagam, paray. Maawatan mo tinatikayad ko asawan pare. No normal ngamin anak-anak. Ay, awa na. May mayat ti si Sarian pare. Basta. Hey, alaman nga raw, nung mapagwin mo ni Bitang, sapay ko mga raw, paray. Ma'am, Bitang. Di awan pa anak mo. Agayatak kang kan. Anya? Aging gaitang at anak mo. Ay ayatang kalata. Awan nagbaliw ko nagtumad. Hay, naku Lando. Bartak mo laang dayta. Wano saan? Bisin mo laang. Anya? Ingkakit mangan. Bisin mo laang dayta kunakmanan. Si kakit di mo Bitang. Budno di baka ko nagtumad. Pangasim ha. Aklunam kumamot di pa nagayat ko. Ay, ibagbaga akon Lando. Awan panawon ko kadagita bambanag. Kan may sa anak kon amamati iti ayat-ayat. Ha? Nagadoma di ti babalasa nga mabalin mo nga arman. Apay asyak pailaang nga anak na ti pagsaysayangam iti oras. O naigan Bitang. Orayad anak mo si Sarian man. Virgin na ta. Adda ka di ibagbagam Lando. Ay, kuha. Awan.
Awan, mal, inakon no di na kaya't akasarsarita bitang. Agsubli akto no mausawa na. Nabarte ka man wano saan. Basta, saan nga agbaliw ti panagayat ko ken ka, bitang. Ne, ikaw naklakit din no sino tinakadumag ka na bartag si kamot gayam lando. Dayjay tuman nga na bitang. Taapay ni Bitang. Hindi lang nga ron gayat. Arar ba? Nga bawal makita nga sinyales sa kayat na kamat. Unay kan lando ka, ano lang idinagsabat ta, takunam kanya nga nagapukak, ijay ayan ni Mirna. Kung naman napan mo inaram sa ita ni Bitang manon. Ni bitang gayam ti kayat ko, nana. Sana ni Mirna. Anya? Kaya't kukuman ni Mirna. Saan mo ni gayam asisarian ti anak na? Anyat kayat mo nga sauan? Naimag pa ni bitang. Ta sisarian ti anak na. Kahit nasa wen, nana, a virgin pa lang. Sa lakas kinimir na this virgin. Nay, una yan. Anya ka di day nga ibagbagam, lando nalabos kamot. Ba't naman? Isoli pa ito kung nimir na. Ta saan mo ta, virgin? Nibitang latan, ta sisarian ti anak na, nana. Nyalagit din. Sika manan, Lando? Un bitang, siyak manan. Anya? Apay ayang agkara sublay ka dito'y balay me. Agaya tangarun kang ka. Sabi lang kumantaglunan nak. Promise. Napudno ti ayat ang marikrik nak para kang ka, bitang. Anya? Sigalaeng ti babay alinahon na ti pusok. Agraman na ito'y dalam ko, bitang. So nga aklunan na kuma. Pangaasim. Kas iti kanayan ko nga ibagbagakan ka, bartek mo laang dayta. Wano saan, bisin mo laang. Ingkakot banganin na. Saan man? Saan ko abardag na ito? Nabsugak pa eh. Mangan ka nga'y bagbagamot. Pangasi man, Lando. Saan ka kuman agsubsubli dito'y balay? Ibagbagak mo't kan kang awan panawon ko iti kakastabang banag. Ha? Nang runa ita nagmaditirikrignak. Sumruman ng TOTI ko. Nagsakit ti bagbagik, iso apang asim man. Saan ka amang istorbo dito'y balay? Dayjay, tumilang alam daw, ti pakiasawam. Ay, uray sa ano, nanak ko. Saan mo ta talaga, tatang? Awan plano ka mga klon kan kuana, ultimo. Nasayaat no kasta. Dayjay, ki din nga tayo, ti pakiasawam. Uray awan. Sakit ti ulo lagi ti lalaki. Nang runay ti mamarta kakas kan kuana. Ay, wen. Iso nga uray, anya pa ti bagbaga na king ka. Pangasay, tasaan ka kumabasta mamatay. Amok, ti ugali na jalan daw. Sana talaga, tatang? Awanan talak ko iti lalaki. Ibagaman king kuana, saanan kung umay dito balay. Marurunak ta kitaan na. Kanaan ko ba't kay baga, ngam nakulit latamot ti loko alando. Saan nga glablabos dayay, makaraman ko naktumay. Kahit masawen, mapan kayo hospital, Beshi? Uwan man, Beshi. Manumutin nga daw sa anak unay ang makaisbo. Hay naku, Beshi. Saan mo na papayagan dayta? Ingkag pa-check-upan. Mapana ka talaga, Beshi. Simro nga min man ng TOTI ko, iso akastoy. Kurang kay ti danom, iso akasta. Saan mo nga min aliwayan ti uminom iti danom? Nang runa ita na pudo ti panawen. Ay, huwag nga rod. Sapay la ko ma, ta sa anak ang makonfine. No iso ti pagimbagam, apay kiti na saan? Ano sam, Beshi? Wanan anya ngay nga rod. Ala, ingka nga rod agsukatan. Takaduan ka man langan ama pan ijo hospital? Ha?
Sigurado ka? Wen beshi, anya lakit din. At tayta ka man ako nakon. Kaslawan talag mo kanyak. Intakit din. Oh, sigaw mo gayam. Baklaan ang ngir-ngir. Anya? Hay! Saan nakawawagan anang ngir-ngir? Tama ano anya pati maraming kuken ka. Ala, bakla na pintas kunak manlatan. Da! Akala mo naman kung gwapo. Maangaw ka man. Ang mabit lang. Abay, papanam katrabin. Siguro adamanin kasi narak mo alalaki niya. Ay, wen. Kasi narak ko ti ama ni Bitang. Ah, tapay. Agayan ayat kayon iti ama ni Bitang. Kaya't mo asawan, no aklunan nak ni Bitang, siganto ti katugangak. Ay, nagalasan. Amon si Kalando, nagala sa talaga ti taray ti panunot mo. Isama pa nang ijabalay da Bitang, tain nak ipakaam mo iti amana anak konfay ni Bitang i ospital. Ah, anya? Apay, nan ano ni Bitang aya? Simrumanin ati UTI na. Kinadwak itaya mapanla ko magpa-check up. Ngam inadmit damutan. Kasta ka ni. Kat, kumusta nga ini Bitang? Sabay ko nakamapan ko sa rungkaran intun bigat kat. At di ospital nakakatiter. Saan kit nga ruta makaisbo? Anya, nakakatitar. Ay, awan ang rod. Si Sarian ngagpaisot anak na. Ngam, agkat katiter gayam no sumrut yote ay na. This virgin lat tangarod ah. Aniya? Apay ngay paray, kastamot din tilangam. Kasla ka lang na upay. Saan lang nga kasla pare? Talaga na upayak. Ne, tapay ngay paray. Namukla ko ma. Intultuloy ko lang ang tinagarang kinimir na. Salbagkit di. Anya? Ay, saan ka mawatan pare? Puno si Sarian de anak ni Bitang. Ngam tunggal sumruti yote ay na. Kat ikatiterda. Kit anya ko matimadi iti daytay. Kat this virgin lataa. Anya? Ay, unay kan pare. Tilay bagbagam oh. Puno man. Kung kunak idi anapyapay ni Bitang. Ta saan asisarian ti anak na. Kumpara kinimir na anormal ang naganak. Iso adis virgin at talaga. Ngam nakarkarumot gayam ni Bitang. Ay, unay kan. Nukastamod lang. Mangsapol ka iti balasang armam, pare. Saan kita da kita single mam ti pagparpariko ta makasta? Naupayak ka talaga kinibitang pare. Manipo dita. Sarte nga akon. This virgin mat gayam. Kanyalakit din. Anyak ko nang sardangamon ni Bitang, taapay ngay lando. Kanayon mat gayam nga agkatiter. Tunggal sumruti uti ay na. Kit anyak ko mati problema itay dayta. This virgin. Paunay kan lando. Ay, di kagkamkamali ang mangibaga iti data. Ay, pagsawsawan na kadadjay ko naktumot. Nana. Inton kwan, ibaga na ken ka naglaing kangag sa iti kasta, ket awag matlangam, in short, nagalas data rupam. Ni nana man. Nagalas mo tunday tanga ibagbagayo. Ket pudnumet, saan aya? Iso pa nga asim, saan mo nga ibagbaga data ti uray asinno, nakababain. Among beshi, kahit ko mo na pagsasawan da di alando? Ha? Taapay. Ada ka di basol na ken ka? Kunamat lano gwapo, kunamat lano adalanga na tuloko. Awanan ba hindi salbag alalaki? Mabit lang Bitang. Apay ayan nilando. Indanon da kanyak, anapan na kanon bagbaga iti tattao, asaan na kanon akayat. Saan na kanon nga ituloy, ti panagaram na kanyak, gaputa sa anak kanon a virgin, aguoyong? Anya lakit din nga minday jalan to aya. No agsasaw, kunamlan o gwapo. Kunamlano adalangana, saan to pa'y anak kugit, yawanan bain? Aniya? Nilando? Saan anak kugit? Wan, beshi, amok tanitatang ko amis mo tinangibaga, idi ati maray ni Lando, idi pa nagkukugit, idi ti ubeng. Gaputa mabutang.
Napan ka no naglambang iti kataltalunan gapulang iti buteng na. Anya? Ay, una yan. Sakit nagsasaw ko namlano. Ay! Ay na, makitak na dadya alando pagsasawa ko naktumad. Amom si Kalando, feeling mo launay kat nakagugwapo ka, salbag ka. Ha? Nagsakit mo to ni tibagis day tayong bagang bitang. Unay kan. Abay, amo ayo tinagalas tila nga na akaskan ka ti masakitan? Abay nga ibagbagam iti tattawa saan nakon akayat kaputa dis virgin akon kunam. Ha? Kanayo nak ang makatiter. Tunggal sumro ti UTI ko. Yung kastakit din ti mapan may bagbaga. Apay ti panagkunam kat kayat kamat. Agraraman katap na amam. Anya? Agasaman, napili ka iti babae ngar armam. Piliyam ti virgin kan dis virgin. Kat si kanto pa amis mo saan anak kugit. Aguoyong. Oy, bitang. Saan ko mamata kasta ti palagsasaw ma? Unay kan? Saanin ang maulit? Promise. Basta saan mula ko mga ibagbaga na itano ado ti tao. Nakababain lakit di. Oh, mabain ka mat gayam. Ngam si katiag sao, feeling mo, nataer ka. Oray siguro asino a babae, saan a pumatol iti support kan awan lang nga naakaskan ka. Ay, salbag. At dayta, no apay nga minakasta ti bagbagan pare. O gusto sabahan na tayo bitang. Kung namlan ay suti ka pintasan. Saan man? Pangit lang arudan. This virgin pa'y. At anak na. Kung kanayon ang makatiter. Salbag. Na, sumangao ka pa ilang ngamin pare. Inton ko nadama kang kit maidanon tumanan keng ko na. Ay, yan niya laki iday. Aon bibiyang ko. Nagsakit na talaga tinagam ko kan kuwanan pare. Magsakit nga sasaw ni bitang. Apay, imbaga naking ka, ngawan lang aro din langam, saan ka pa anak ko gay? May sakamot abrog. Ha? Nawan na sayat nga ibagaman niya. Panawan na man dito. Pare, dahil nga minti bagbagaking ka. Alwadam na kiti ibata masao. Tano isublida king ka, amangan, no saan mo amaklaw. Anya. Isu aliklikam nga agsaw iti this virgin ngayon kay bagbaga pare. Tamasair ka mga rod, no ibagadang awan langam. Saan ka pa anak ko gay? Ay, anya laki din pare. Agbaliw kan pare. Nay, apay dagita nakadado papel nga inwar mo ading ko. Dagito'y dagijay na usar ko, papapel ida high school ak manang. Inwar kon taramidek man na pagkabilan itigatangan ti tao diti store. Ay when ading ko, mabalimot dayta, nang runa ita ta maiparitan ti agusar iti supot. Nagdakkel ti multa manang. At nga rutam amo kiti sentro tiliwan nga agus usar iti supot iti panaglaklako na. Ket nagmulta ah. Ay wen nagdakkel ti multa na. Iso anarigaten, no saan tayo sumurot iti patakaran. Pudno dayta ading ko, ay when gaya, mangisurat kanto man ti bawal ang supot. Dita sangot tapno mabasa dagita gumatang. At dan tinaisurat ko manang, iso na laang tasaan ko pa'y ipaskil. Inton madamdaman to laangin, umalpas ta amangal daw. Wen tapno amin to gumatang ket magitugot dati sarili da nga eco bag. Ayun manang, nang runa dagiti adu agatangan da. Dahito papel nga aramidag, kat para lang ka dagiti babatit, amagatang. Hello, pare Unad. Hello pare, nasayata sinong batang tawag ko. Apay pare, anyat masapol mo. Wano adayawis mo? Nalipata makasangay ko yung tunbi ka ta pare. Ha? Ayun gaya man niya. Nalipatak matan ka po iti kinadot pampanunutak. Oo na yan. Umay ka nga umay yung tunbi ka ta pare. Ay katuan na pare. Abay, agparti kay ti baboy. Si kakit di mat pare. Kalding lang ti parjek pare. Isa nga umay ka nga umay.
Gumuraking ka no saan kang umay. Anya lagit din. Awan pa iti kasangay mo ang nagabsenta ka pare. Kanayo nakban kadda. Ala, sa paham nga rot umay inton bigat ha. Talo tayo kada pare orla namang parte ti kalding nga ginatang ko. O sige pare, umayak nga umay. Isaganam ti inuman tayo. Ta sigurado nga adumanin abote ti tumbaan tayo. Ay, kunaklakit dinadaka, jay likod nga indayon. Napan kagayam nagdigos. Apay papanam? Mapanak ijanda pare unad bakit? Ha? Uminom kayo manan? Si kakit di mat. Uminom nga ibagbagam manen. Kasangay ni pare unad ita. Anya? Kasangay na. Isa o pangasim ta saan ka kumanga agungat. Kan palubusan na kamapan ta kumparing mait. Dayta ti paglaingam. Sigurado, agawid kan tumanin ana barbartak. Saan mo tumanin nga amo ti lubong mo? Salbag ka? Ay, saan man bakit? Noon niya tilangak apumanaw. Isumot lang tilangak nga agawid ko naktumot. Patsyam? Anya lakit din. Mala, ingkan numapan ka. Sumanao pa lang. Arang! Kunaklakit din o sino ti sarsarunwag ako bo. Da kayo magayam lakay tangad. Anya? Ay, naguyaw ka mo tin Borsyaw. Nauyaw nga. Ibagbagak lang mat. Kan may isa, pudno mat ako bo kayo. Anya lakit din. Ay, puno ako buwag. Sa mo amasapol ka, ibaga. Anya. Mala. Sorry nga rudan, tatakubo. Ay, wan. Apay, papanan nyo aya. Ay, mapanak man na yan ni Unad, nakasangay na ita. Nagpadat ang arod ay ti papanan. Ha? Ijay mo't lang ti papanak. Kinawagan nak kami ni di Kalman. Ay, kasta ka na ay. Ala, kuyog tangaruden Anya. Ay, umuna akong tata. Nagbayag kayo matamagmag na. Kasla kayo kuton. Nagbuntog. Sakit kubo kayo pa'y. Ay, yan yung laki din. Hunay ka na ya, Borsyaw. Nauyaw ka talaga. Kung namala no saan ka nga kubaw. Alaw mo na ka malagay. Sumanao ka. Amom ngay pare. Nalabsak nila kay tanga di tatalan. Kunaktagiddan kami. Ngamay na po. Kasla kuton na magmag na. Anya, may naguyaw ka mo dun, pare. Saan ko matingoy-uyawan na? Ibagbak lang mo. Anya laki din. Di ka lang arot inuban. Tapno naggiddan kayo asimbang pait. Oho. Makaub-uba magkingkwa naman. Nagangdod oh. Ni takarkaroon na jo. Pudno man. Makatawon sa mo ta sana nagdigdigos. Sumanao ka, pare. Ingka kit alayanin ti kalding ijelikaw. Tarugyan tayo nga ito now. Tapno da pulutanan nila kay tanga. Dintun madamdama, pare. Nako. Ad-adamang kid din nga umangdod nagpulutan iti karni ti kaldeng pare. Ay, unay ka na ya. Day talagoy. Uyawa talaga ti amaw. Ingka kay ding. Umangdo da sa asawam. Salbag kamot, pare. Ay, naluto. Hindi pulutan tayaw. Apay, awan siyat. Anya. Ay una yan. Apay. Mano ay abote ti kabagala matungbahan. Tatatangad. Ay, matumba amin na buta eh. Ngamsak ti pulos, asa na matumba. Nagadwa sa asawang Borsyaw. Ika ka gumasakain. Oh, at ito'y 2,000 pare. Si Kaman lang ti mapan gumatang ijayan ti grocery ni Bakla. Ha? Anya nga yung tigatangag pare. Gumatang ka nga rin ti arak. Birti katangan, tada ni Uncle Tangad, makisyat. Ay katuwa na. Igatang ko nga rod amin. Dito yung 2,000. Uy, nigatang mo amin na, hinta siguradong umay pa inton madamdaman na kiti daduma ko kumpare ta. Alang nga rod pare. Inakon. Tiyawanan bay na bakla. Ay na. Di pa lang mabangkrap ti grocery na. Salbag kide. Tila'y sursurot na iya sango ti grocery na. Bawal ang supot nga. Lure pa, pinakita kami.
Makapangariyat ang bakla ti Diyas ke. Di pa'y lag-expire amin na lako na. Inak man la gumatang iti sa baling store. Naibusin ti Berto pare. Ah, Kabalam ka di ba ti maban gumatang? Dua tama ban pare. oo na. Mapanta. Saan nga yung grocery ni bakla ti paggatangan da. Pare. Apay, saan nga ijay? Tinaggatangan mi tay. Saan? Pare. Ha? Napalaggimatang ijayan ni Bakit Inga. Makagat-gatang iti grocery da ja bakla. Ha? Anya? Awang kumati gumatang ijay. Tapos nag-expire amin na lako na. O borak to ba iti paglaklakwan na takitaan na. Nene. Mabit lang pare. Saan ka mawatan? Anya ti parikat mo ni baklaya. Apekas daw na pungtot mo king kwa na. Salit na da ja bakla. Ay na. Idisokan ko na da ito doa gam-gam ko ta maulaw iti makatawan. Ha? Dahil saan ko makariingan ka? Ha? Anya? Tilan to man kami ni sursurat na iti sangot ti grocery na. Bawal ang supot kung kuna nakitain. Ha? Anya? So malaga masan ka gimatang ijaya. Tanabasam ti insura na bawal ang sopo. Ay. Saan nga glablabos da ja bakla kunak to man? Ha? Apay aya. Anya launay ti basol ni baklakan ka. Taapay akas taunay ay pungtot mo. O borak to ba ti paglaklakwan na? Ay, jak amukan ka, Borsyo. Saan ka maawatan? No nga tamapan kay di grocery na takitaan ti impalkat na iti sangwanan ti paglaklakwan na. Tawanan ba'y na bakla? Anya? Di pala mabangkrap ko na nga ron. Bumasit ko mati customer na tapno ma-expire amin ala ko na. Tama panak to man inton madamdama. Kita akman tin surat na nga ibagbagam. Hinga kitaan. Tanong makitam da ya bakla. Ibagam gan ko na. Asan atila isursurat na iti grocery. Ibaga na lang no siyak ti patpatamaan at agbuksing kami lang. Ha? Sana siyak ti paglulukwan na da ya bakla. Maguyod ko ti ukeles na ko naktuman. O repay kasano kadakkel o kapasek. Ay na, apo, awan kam amo na takasta unay gaya mo ti pungtot ni Borsyo ken ka, ading ka. Wan nga rod manang. Ngam, ha? Imbes na sa tayo nga amo asupot da ya Borsyo. Insumat tinang ibuking iti bagbagina. Isumit. Insurat ko abawal ang supo dita sango. Tapno mangitugot da iti bukod da nga eco bag no umay da gumatang. Ngam da ya Borsyo, sa bali matinagawatan na. Impadlaw na lang nga rod asupot. Mangibabait. Makapakatawa da ya lalaki. Naglastog ang sasao, ngam supot mo't gayam, bakbangking pa'y. May parit agusari ti supot, kunak. San ko nga imbaga, ama ay parit agumatang dagiti supot, akas kinkwana. Iso tinagawatan na, iso saanan nga umay gatang ditoy. Ijayan ayan ni Bakit Inga ti paggatangan na. Bayam san kumot akawalan? Agasam man, tay pagpagana pa'y kanong uburin na ti paglaklakwak, manang. Padason na Padasin na talaga. Ipakulong ko Sakit din ti butbut nga na. Oho! Logo bakto pa'y tawanan ba'y na Borsyo. Hay! Supot! Mabutang agpakugit. Anyang iti angot na daydayan. Nay, sikamot gayam kumaray. Nagapam nga Nagpudot ti panaway. Sakit awan pa'y payong mo. Ay, nagapuwak man di grocery store ni bakla. Napan ko man kinita ti bagbaga nila kay ko apakabusbusitan na. Ha?
Ay, isugayam tinapan mo kinita, maray. Kat nakita mo nga raw, no niya timpalkat ni bakla jay. Tsaka mo, na makakatawa ako noon niya. Bawal ang supot. Day tala ang tinaisurat iti sangwanan ti grocery na. Anya? Ti kaya't asawan ni bakla ijay, maipari ti agusar iti cellophane. Ngumday jay mo't nga asawak, sa bali tinagawatan na. Ti kunana siguro, maiparit amapan gumatang dagiti supot. Ay, na yan. Imbis na saan nga mo titatawa sa paut. Isumo lang tinang ibuking iti bagbagi na. Ay, na yan ni pare Borsyaw. Kas iti kanahan nga ibagbagakkan kwa na, saan nga agam amiris? Oray sa bali tinagawatan na ipapilit na lang tati amo na ya. Ay, yan nga ita. Iso lang arod tinakababayin, salbag. Ibagam king kwa na. Umayak ka balayaw, inton malay. Amom si Kaborsyo, no maminsan, amirisam nga umuna ti basbasaam. Ay, Ah, imbes asan nga mo ti tattao asupot ka. Si kamot lang tinangibuking iti bagbagim. ay, Osang, adyan ka din datang ibagbagaw. Tinsurat ni bakla di sango ti grocery na, abawal ang supot. Nita, ulit-ulitan na. Pagpasin na kami na! Di kahit asawan day jay, maiparit ti agusar iti cellophane. Iso ano mabalin, manghitugot iti eco bag no mapan gumatang. Anya? Kung uot ka matlatan nga awan makagapaw. Ay, sikat yan ada na kababayin ita. Nang runa, katimanon kinibaklat imbagbagam nga uborom ti grocery store na. Aha. Asino mo ti sismuso anang idanon kan kwa na? Ha? Iti kinaado tinang ibagbagaam. Mas daaw ka pa ilaang no kasano ana idanon kan kuana. Ay, jak ammo kan ka, Borsyo. Anya? Among paray, pagkakatawaan na kayo grocery store ni bakla. Anya? Si kamo ngamin pare. Di ka pa'y amirisin nga umuna. Sakbay ka nga agriak. No nyaman timpal ka na jay sango ti paglaklakwan na inamiris mo kumaa paray. Imbis asikalaang kanti asawam ti makaammo asupot ka. Imbuking mumutin ti bagbagin paray. Sigagit di mo't pare. Puno mo ti bagbagak sa naya paray. Anya nga ita. Pagkat katawaan da kalaki nga ruday. Ay, uray sakit di ako makikakatawa. Ha? Tatatangad. Ibagbagaman ang doon nakalakay. Nangang doon kabagayam kapunta saan ka nakugay ka. Salwag ka. Duko to. Naglastog ka. Nakuyoyaw ka. Saan ka bagayam nakugay. Laimbag laki, di na kay palaka ni baklay, di bawal ang supot niya sa ang uting grocerina. Gapoy di na diyang impalaka na, namwa na supot ka gayam. Adya laki din. Anya? Oh, kumusta Borsyo? Padpadaanak matlakid din ti ibagbagam amapan mo uburan ti grocery store ko. Ah, Manang ipapan ka mat, Borsyo. Tinsurat ko abawal ang supot. May parit ta agusari ti cellphone. Tagmultakit nga rod ti matiliwan. ay. Saan mo man asang kadagulit dahil ta? Mapling tilapayag ko. Imbes sa saan kong amasupot ka. Imbuking mo matibagbagin. Una yan, atakrot mo. Oy, saan nakatakrot niya? Ay, naimbag pa kanyak. Tauray baklaak. Inturturid ko, tinagpakugit ide. Hala, uray nagdakilabo ng tinusar di tatang ko. Angam, sika lalaki. Lalaking lalaki. Takrot ka matgayam. Anya? Padasam nga uburan ti grocery store ko, tas ikaw ti uburak. Sana siya ti butbut nga ma? Sino pa ti supot? Isupay ti nakaharit yung naglastong. Anya kalaki tin Borsyo. Antiminda, gumatangak man. Ano gatangam? Ading balasang. Ha? Saan ka na mas daw? Siyak pala ang tagla ko ita. Tawan nga min antiminda.
Napan ngamin nagpurchase iti lako na ijaili. Ah, kasta ka di? Nga mabit lang ah. Asino ka? Kapinanom ni Auntie Minda? Ay, kwa. Antik na antiminda. Kabsat ti inak. Ah, kasta? Nagkapom ngay asulit ti lobo? Kinapod na. At dabalay mi ija Vizcaya. Nga madatrabaho kija Manila ita. May sak a CEO. CEO? Ah, natalgad ba't nga rod ati trabahom, sir? Sir nga. Sigagad dimot. Alan ko namlatan. Ayun kaya. Anya tigatangam nga eh. Anya nga minang tinagan mo? Hey, kwa? Tanya tinagan ko. Gumatang ako maiti shampoo. Tay man sunsilk a pink. Kan may sa sulfur soap. O sige. Mabit lang talag tigat gatangam tanya. Nice meeting you. Ay na, naggwapo talaga na dyan lalaki. Ha? Asino man ang tinakita magwapo nga ibagbagam? Tika anakan ni Bakat Minda. Nagbakasyon dito lugar tayo ngay. Ay na, naggwapo talaga sika. Gwapo kun ko namanen. Inton ko an makita. Kaslamag ga impasikig abigaw ti rupan na. Oho, awamukan tanya. Si kakit timot. Katwan man, parakin ka ngamin kat gwapo ti pangit. Iso asaan ka makapilpili iti lalaki ang mga sawakin ka takasta ka. Nagaduman na ibagbagamon. Ngam in fairness, gwapo at talaga dahi nga anan. Talaga CEO ang dating. CEO? CEO ka no ti may sa kumpanya iya Manila. Sigun kan kuana. Naggwapo talaga. Saan ang maikat iti panunot ko ti kinataar na. Sayot. No dayjay ti agdaton kanyak. In just a seconds. Wan ko na ako na. Sayot ka talaga. Sikatan niya. Among nga rod, no adan asawa na. Masigurado ka awan asawa na dayjay, apo. No adakot imbaga na kuma, idi nagsarita kami. Ngam awan mo ti imbaga na. Iso nga amok, a free dayjay. Anya lakit dit. Uy gaya man te. Sa dino abanda ti balay datan niya. Ha? Ay, asino at adya ti bagbagam, kanakan. Alda ngamin ti gimatang iti na minsan nga aldaw. Tanya ka no tinagan na. Nagpinta sa balasang. Ay, ni Tanya, tay nagbatit ang babae, ngam nagpintas. At idog ka di tibok na. Wanante. Batit kan atidog ti buok na. Medyo nalukmag. Basta nalukmag. Ngam nagpintas si ka. Hapay, magustuam ni Tanya kanakan. Awan pa asawa na dayjay. Kasta ka di ante. Sa dino abanda ti balayda. Di talang karo ba? Mamigat tantay surok kan kain ton madamdama. Wan man nga rod ante. Sarong karak man inton malam. Ay katwa na, awan parikot itireta kanakan. Single mo't ni Tanya, kan single ka mat. Ang mga no is okay de, hindi parakan ka. Nakaw. Sapay la ko mga rod ante. Armam ni Tanya, awan parikot kan kwa na at awan mo't asawa na. Onay kang Danilo? Imbagakmat kan ka, saan ka nung umay dito balay, saan ka di? Tanya. Iti kaano man, sa anak nga gayat kan ka kunakmanan. Hoy, di ka pa'y amo ti mapabainan, salbag ka. Saan ka kumamit nga agsaw iti kasta? Amukmet ti mapabainan. Tadamit rek nak. Ngayon kaya't kulaya nga ipalik na tinapudno nga panagayat ko ken kaya. Ay, pasensya kan Danilo. Kas iti kanain ko nga ibaga. Awan ti uray may isang ormot ko at umakdar no sikat makit-kitak. Anya? Sana kaskan ka tilalaki nga arap paapo kapag kiasawak no bilang lang. Maawatam? Ay, ni Tanya met. Iso pang-aasin man ta sardangan akon. Pang-aasin ta saan kan nga umay diti balay me. At adala nga makapungtotakan ka. Gumurak pa ikit di ah. Ay, nako. Si kakit din ti pagsaysayak iti oras kon. Ay, Diyos mio Marimar. Kas kala naksot adaing iti langam. Danilo!
Ano ta kasi ti panagsasawang kayo ni Danilo? Nalabas ka ma. Kasanumat nga men, asino kumati saan na marurod kan kuha na ngay? Ay basta. Ay manumoton adaras nga imbagak kan kuha na, asaanan nga agsubsubli dito'y balay, ngam nagkulit ti awanan bain? No, pa'y kasta, saan mo akaya di tao? Saan mo kumamat nga ikasta, ah? Ay basta, marurodak ko naktumat. Kaslaubing nga kasarsarita, saan na makauawat ti loko? Diyan ka mo ken katanya. Napili ka unay ti lalaki. Manutawan mon, nga maging gait na. Awan pa'y asawam. Umadanin friendship, umadanin ko naktumat. Oh, pag kunamat. Imbagak matkan ka, ngano agdaton kanyak na di nga alan. In just a seconds, yes, adagos ti sungbat ko. CEO ko naman. Anya? Saan akas kini Danilo, nga agmalmalam di taltalon. Iso ano mingmingmingam ti rupa na, agkarkarupa da pa'y kit din itinuang na. Ay, nay, inay. Ay, nagguyawan ti loko. Pudno mo ti bagbagak san aya, kaslapay naksat adaing ti langana. Ala. Ay, makaparurod ko nakmanan. Ay, kunaklakit din wa sino ti bagbaga ni nanang ang bisita. Si kamot gayam alan. Wen, imayak ta sarungkaran ka man. Ay na, kasi jackpot siya na may sa CEO ti mga sarungkar kanya. Si kagid di man. Ayun gayam, adaman la kayat ko sa ludsudan ken kahatan niya. Oh, anya dayta? Pudno ka diti na ibaga ni antimindahan niya. Nga aging gakano ita ket awan pa'y kayan ayat mo. Ha? Ay won, pudno day taalan. Kinapudno na. Ado mo tinagdaton kanyak. Iso na laeng, taoray may sa kadakwada, kat awan magustuak. Kasta kali. Amangan kit di mo no siyak ti magustuam. Ha? No kasta, mabaling ko nga rod ti agarem ken ka. Kwa? Ay kat, wala. Itapay laang datan. Ha? Kinapudno na, idida mo pay lang nga makita ka. Agayata kun kan ka. Alan! Ay, sayat at talaga. Ha? Makasao ka mo't. Makapasair mo't ita pa nagsasaom si ka. Pudno mo ti bagbagak sana ya. Agasam man. Ibagbaga na pa yung lang agaram. Ngam nagwan ka dagusan. Salit ka. Oh, kat apay. Awan mo't parikot ididayta. Kan may sa. Nariknak nga ay ayatak ni Alan. Ay na, naggwapo talaga. Ay, sayot. Tiyawanan pa in. Ay, uran niya pa'y tibagbagam. Basta siya ay ayatak ni Alan. Kinapudno na, nakaragragsakak ita. Panagkunak, katsakon ti kararagsakan a babae dito'y earth. Ragsakan akong ko naman. Agraraman. CEO ko naman. Ay, nako. Si Otto Sapay la ko mga rod. Tasan kan tong agbabawi anagayat yan ko, ana. Saan to pulos ang mapasamak na itabeshi? Ay ayatak ni Alan, manipod ulo aging gamukod na. Iso ang masiguradok, sa anak to agbabawi, kunakmanan, anya lakit din. Naibagam ka din, kinitan niya, ti maipapaniti pa nagsublim di Manila ita alawas, kanakan. Ah, ay kwa, saan pa'y nga rod ante? Ibagam akan ko na, tapna muna. Agpasyar kami intun bigat ante. Ijay kung tulang nga ibagakin kwa na. Kan may isa, amuna mo ta nagbakasyonak lang dito'y probinsya. Sa bagay mo't kiti ayawan kayam. Kat kumusta ngay mati, may sabulan niya wagayan ayat kinitan niya. Awan mako na kante, naragsak akadwa ni Tanya. Oray nagbatit a babae, saan aboring akadwa. Kanayo ang agkatkatawa. Ay iwan, kasjay ni Tanya. Nagrabaw tiraragsakan na. Uray saan ang nakakatkatawa ti ibagbaga na. Nga makakatawa ka, gapo iti panagkatkatawa na. Wan nga rodante, naragsak ko naktumay.
Ay nasayat ka din kasta. Barang iso ti babae aparakan ka. Alan ka na kan. Kaya't mo asawan. Agsublikan iji Manila ita alawas, Alan. Wen, Tanya. No kayat mo, itulod ka. Ha? Sigurado ka? Wan, anya lakit din. Awan mo tita duma apakakumkumikumak ita. Tila ang salon ko nga mabalin ko mo't nga isaray ti talo nga aldaw para kan ka. Wano saan? Italak ko pa lang itigayam ko abakla. Ay, nako. Mapresar ko mo ti oras mo kanyak, Tanya. Kasta ak nga gayat. Itad ko amin akabailak. Alaman nga ron, itulod na kaya Manila. Saan ka matanagan? Tanawaya mo ti boarding house ko ijay? Nawaya apagdagusam. O sige man nga ron. Ibagak itigayam ko ta isopay laang ti baka mo iti salon ko. Itulod ka, Alan. No lumabas ka laang man. Tumanalyaw. Anya, anak kayang. Unay kantan niya. Ultimo pa nagtalyaw ko kayang kakit at dalata maibagamit. Tapno mom Danilo. Adan ka ayan ayat ko. Iso ni Alan. Akana ka ni Auntie Minda. Anya? Iso ti kayat ko gaputa malaksid iti kinataar na CEO pa iti may sa akumpanya iti Manila. Maawatam. Ha? Sana kaskan ka. Agmalmalang nga dalatan iti taltalon. Iso nga agat pitak ka. Ay, kan may sa agkarkaro pa kay peki din itinwang mo. Ayo. Nalabis mit tinita pa nagsasaumtan niya imbag mata nga bakis ti. Nay. Ibagbagak lang tapno sardangan nakon. Kinlalabas ka pa lang dito arubayan mi. Huh? Ay, una yan pusok. Itatanaam mo amon nga dan kaayan ayat ko agwapo kan CEO. Sigurado, sardangan nakon. Saan ka kayat? Awan ayat amariknakkan ka. Ay, agrup-rup pa ka anuang. Salbag. Mabit lang, Alan. Api nga data dito'y. Nagbangsit magtan dito'y palengke. At dalabit urayan tatan niya. At dangamin katrabahwak nga da ditoy. Ha? CEO ka di matlang? Kwa. Saya at tagdakan si Kaalan. Agasam man. Naimbag man ta na-enjoy mo tinagbakasyon oray si uutang ka. Ni mamlani mo Pudnumet. Mano nga awag ken text ko ken ka. Ngampulos saan mo nga sinungbatan. Agkumboy ka tapno ada pambayad mo ti utang mo. Mabit lang si kaababae. Anyang agkumboy nga ibagbagam. CEO ni Alan ng pagkumboyam kit din? Ha? Anya nga CEO nga ibagbagam si ka nga babae? Agraraman na CEO. Si uutang nga iso. Tatno ammom anya. Ado tinakaut utangan na day Alan. Dito'y palingki. Saan lang nga 5. Wenno sa nga pulo. Wenno ba inti a tao. Anya? Utangan na. Gapo iti nagadawa palastog kas kadaan niya dita. Nuti ko na ken ka. Ket CEO iti may isa nga kumpanya dito'y Manila. Dakkel nga ulbod. CEO nga. Si uutang nga iso. Napuklan nga ulbod at talaga. Anya? Saan lang nga si katinang ibagaan na iti kasta. CEO ko niti may isa nga kumpanya. Ngam saan mat. Kumboy dito'y palengke nga nagado utang na. Si uutang nga parswa. Salbag. Unay man akin na ulpod mo, Alan. Abay, naramin mo kanyak tikastoy. Tanya, pakawanan na kuma. Pakawan? Naramin ko na ijay. Gapu iti napud no apanagayat ko lang ka. Diyak ngamin kahit nga aminin ken ka akong buyak laang dito Manila. Tanong kas na timbaga, sigurado asan lang nga inaklon. Uy, ba't? Nasaysayatan na yung pagkatipot, no? Nagtikas na ngayon ulpodan na. Ang mamalan, nalaing kamatkat. Pang CEO talaga ti panagpampanonot mo. Nagti paglaingap ka ti agolbad. Salpag ka. Pangasim Tanya. Saan ko maala ito iti makagapotap no gumuro ka kanya? Ikarit nga agtrabaho ak para ka data. Ay, sa
Nipatan. Ah, anya? Awanan kay di bain. CEO ko ng kanyak tagayam. Si Uota. Uy! Oo na yan. Ang sarming ka ngay nga ta. Tapos makitam day ta ay bags mo tanya. Pangaasin man ta saan nakakatawan na kasta. Ad-adda maruroroda. Marurod ka ay tiday diyang alan. Sana kanya. Oho. Namati kan tumot ngamin iti kunanakin ka as CEO. Iti may sa kumpanya. Otot. Si uutang magayam. Ay, makapasan na ay nga ugali ti may isa lalaki ti kasjay. Nagulbod kanyak. Tapno lang maalan at tiriknak. Ay, naku. Kanya nga ita. Si kalangarod tinapasakitan iti kas naunay. Ay, kanya laki din. CEO ko naman. Si uutang. Funny. Ti ka ano man, sana kung nagayat iti lalaki. Asaan ko pa'y unay nga am mo. Aday ta. Itam lang mapanunod day ta. No ni Danilo siguro tinaklon mo. Awan, ti kasta pagparpari ko tamita. Salbag ka. Anya? Nakababain ka ita kini Danilo. Imbagbagam ken ko ana asardingan nakan. Gaputadan CEO a boyfriend mo. Ngam si uutang matgayam. Anya lakit din. Ay, tanya, kumusta nga imiten ti si uutang a boyfriend mo? Anya? Kastaw na abain ko, hindi na ko nam kanya kasi o iti maisa kumpanya di Manila, ti kain ayat mo ya. Ngayp, hindi na abwak nga ulbod lagayam, hinayan ito. Ay na po, kastaw na nga katawak saka. Sarit ang anak man, Danilo. Napyapya kanya taulit ko na akaluplupak, tinuang ko kit sa anak nga ulbod akas kinialan nga inayat mo, gapulay ang tanak ko na nga CEO, uuts. Anya? Adal day taken ka. Asaan ka abastag talak iti tao anabiit mo pa anakita. Ken namam mo. Taamangan no pagbabawyam anamam mo ken inayayat mo. Inayan ito. Danilo? Anak kayang. Ulay na kulapayak aman nalon inya. Rakit dinapudno ti panagayat na. Saan nga ulbod? Saan ama nagpamalang a CEO? Ngay kinapudno na. Ket si uutang met gayam. Naglukoy joya. Anya lakit din. Mare, ama ano mabaling nga umutang iti may sa kilo ang bagas. Anya? Awan pa'y ngamin igatang ko. Bayadak mo langin itong panagsusweldo, Mare. Nako, kumare. Manumot na nadaras nga imbagakan ka sa anak nagpapautang. Utang, makadadaal ti negosyo ya. Agagat ka ngamin, nagtrabaho tap na daygatang mo. Ay na, amok day Mare. Iso na laang, tawan pa'y talaga. Promise, agbayadak mo't laang, Mare. Imbagam day tay di napalabas. Ngam saan ka latamot anak kabaybayad iti utang mo? What? Ay basta, awan utang. Do imbagak nga awan. Naiina, nagalas talaga ti ugalim, payang. Iso nga do ti saan nga aking kaya ti ugalim. Ay awan bibiyang ko. Basta siya, awan utang. Makadadaol ti negosyo kunakmanan. Nyalakit din. Oh, ampe kasto ti lang Abay, ada ka di man may imutang keng ka? Di man abebang bakla nga awanan bain. Imay manin nga umutang ko ma. At bay amon na. Amon mo tinakasya talaga ni Bebang. Kasla saan mo't nga may agpampanunot. No apay nga minaya, asaan nga agagat nagtrabaho, tapno daigatang na kuma. Bakit? Saan ka kumamot kasta? Saan nga amin a tao? Kit nagpapada ti panunot na. Ay, basta. Diyak kaya't dagiti tattao nga awan makukwarta na. Mga pabigat sa lipunan. Saan anasaya dahi tang ibagbagam payang? Nasikan nga amutam at ti tumulong kadagiti pada ta tao. Tumulong nga ibagbagamat. Kat asino kumamot ti tumulong kadatangay no agkasapulan ta. Salbag kide.
Oh, manang payang, si kamat gayam. Oh, Wan, siyak nga rod. Yo. Manungay ti panglakom ti may sa kilo a kamatis ita. siyang kwenta ti may sa kilo. Ay, nagnginamutan? Amang nga mabalin at tawaran. Ni Manang Mek, nanginamit lang amin ti pinanggatan ko ya. Kan may sa fresh pala ang dakitoy. Si kakit di mo't John. Kasla sa anak mo't asuki. Ay, alaman layangan. Ulay 45 pesos pala ken ka. O sige, ilakwan nak iti sa nga pulo a kilo. Ilakok mo't iti store ko. Oh, kumare, umayak man. Pudno ka di tinadamag ko. Anya man ang dayta kumare. Dagiti ka no presyo dito istur mo, kat doble iti puunan na. Katuan, pudno dayta. Naskan nga inginak mo't na ti presyo dagiti lakok. Ngam kumare, nalabos mo't dayta doble. Kaasi mo't adag iti kaaruba. Amumatan nga amin kami agumat gatang dito, kat isang kahig, isang tuka amakon ko na. Anya kumaita. Basta siya, kayat ko tiyag pabaknang. Saan mo't at charity dayto store ko, salbag. Wen, kumare, ngam adamot basit konsiderasyon mo, adi. Konsiderasyon man nga ibagbaga mo't silyamal. Kat ti presyo dagiti lakom nagngina siga. Kang runaan na, konsiderasyon mo kumamot ka dagiti umay umutang kan ka, ano maminsan. Hay nako, pangaasim man, tasan aday ta utang-utang ti pagsaritaan ta. No negosyo, negosyo adi! Anya lakit din. Nay, imay ka itay bigat sa ita. Ada ka manan. Imayak manen ako mare, ta umutang akpay la kumaitila kum asidaan. Anya? Uray frozen laeng. Bayadak mat laeng inton umay asabado. Apag iso ang makasweldo nila kay ko. Hay nako, saan ka amang namnama apautangan ka kung naktumot? Inton agsweldo nila kay mo, sa kantumot agsida iti frozen. Uray mano a kilo a karni ti gatangam ya. Ha? Utang nga ibagbagam mat. Awan lakit utang. Nya lakit din. Makadadawal iti negosyo no pasig nga utang salya. Si kakit di mat kumare. Agbaybayad akmat iti utang ko kan ka, saan ayaw? Well, pudno nga agbaybayad ka. Ngam abutan mo tibulan kan tawon ti panagbayad mo. Anya? Urewan kumarik no kastamot lang ang managutang. Asaan mo't ang managbayad. Awan! Saan ang agpautang kunak manang? Kamusta nga, hindi pa naglakumitag malambakay. Ayos lang. Iso na lang ta makabwisit ya dagiti karuba. Pasig a reklamo ti mangag karakwada. Ha? Ano ito reklamo da? Nangina ka no ti presyo ti lakok. Kadnon niya ko mano nangina. No kayat na tinala ka a presyo, di agmula dalatan itinatang. Salbag da ki ide. Bakit? Saan ka kumamot kasta? Maawatam kumamot. Alag iti ka ruban maminsan. Maawatan nga ibagbagam mo tunyo maut. Sino kumati makaawat kanyak, no isudak at awatak latan na kanayon. Saan mo't amasapul ka na yun katada makaawatin ka? Ti bagbagak laeng, maawatam kumaida. Hay nako, nagado nga ibagbagam tunyo ka. No awan tinasayat nga ibagam ing kalatan agulas iyaunag. Nyalaki din. Lakay, nangag ko man iti radyo nga adda ka no sumangpot a bagyo ita alawas. Bagyong uwan ka nang. Napigsa ka no, sigun iti nangag ko a balita. Un nga rod, bakit? Nangagkumot lang. Sapay la kumaat sa sana napigsa. Nako, no napigsa a bagyo ti umay, sigurado a malugi ak man na. Di ka di matanagan. Tinapatag, agan anad tayo. Agan-anad manan nga ibagbagam. Anya ko mati maaramitan ti panagan-anad iti negosyo. Walang konekto nyo. Anya? Ay unay ka. Di ibagbagak, agkararag kan agsagana kas di adi.
Tsak amukan ka. Nagadong ay bagbagam. Tita ka man laangan. Anya? Ay, talagang awanin, tinabat-bati ang nakaawat mo. Anya lagi din. Ay, awanan ti silaw. Wanyarod kumare. Ay, una yun ti kastoy. Nagpigsa nga angin kan todo. Sakit awan silaw. Anya lakit din. Nagpigsa talaga ni uwan. Sigurado nga adumanan ti maapektaran no kastoy laang. Nina na po, nagpipigsa ti angin kan tudong. Naimbaglakit din ta nakaumayak pa'y dito'y balayo. Sakbay an naawan ti silaw. Ayun saan mo makita pag naamnok ko Sigurado abumayag manen iti mano nga aldaw daytoy a brown out. Adumanan ti madadaal alako dagiti adda tersena na. Ure ni Payang. Sigurado nga dumanan ti lako na madadaal. Di pa lang mairaman na madadaal, tawanan baing. Nagalastumod lang yung galing na. Bayamon kumare. Uray kas jay asaan nga agpautang, ken nagalas ti panagsasauna. Bayan talatan. Makaamun ti panawon ken namarswaken kwa na. Oh, apay na kita inroar mo ala akong bakay. Tsak man kaya ti ado sa ludsod to nyo. Anya? Pangipanam ayakat makitkitam lang arudan ang nagpigsa ti angin kintudo na. Apo ayamot. Apay nga min aya nagado ti reklamo kat saan mo't asi ka ti rumwar. Lumanabid nga. Nita, pagsaya ata mo ti ibagbagak Awan ti pagsaya atan iti bagbagam, salbag ka. Na, Duangal dawon a brown out. Diyak kahit amalugyak iti negosyo. Iso amapan ko lang ipautang dagiti frozen. anya? Sayang mat. Uri agsublila ko matipunan na. Jak amukin ka payang. Ngalala. No ipapili mo ti rumwar ura nagpigsa ti angin kintudo. Makamuka. Anya lagi din. Nay, sumipngutan ken nagpigsa ti angin ken todo. Rimwar ka payang. Uwan na. Ang mga no kahit yung umutang itilakok a frozen. Ha? Uwan na. Ipapautang kong tilakok ita. Nay, nakaskas daw man. Sigod mo't asaan ka ngagpapautang. Gamita, oray nagpigsa ti angin ken todo. Adda kakit din nga gisor-sor-sor iti lakaw. Nina naman. Dual daw nga minan nga awan kuryente. Sigurado ang madadaal no bumayag pa'y sa agad na silaw. Anya, Alamutan anana, umutang kayon itilako. Uray bayadan yung tulaangan no adakwar tayo. ay saan? Sa anak nga umutang payang. Idi na panak ijay tirsinam nga umututang ak iti sardinas. Bayadak mutlaeng. Uray la saan amalamlamot ti aso ti panagsasaum kanyak. Anya? Nagadumot ngayong bagamon? Hindi ta ka man laangan? Bakbakutan alabed? Hala, ni Payang mo dayjay Aday mo na nagdakkel nga ice packs. Wala ang paiso Anya nga minter aramiden na nagpigsa ti tudo kun angin. Tulong! Tulong! Ay, mayano dakmatan! Ay, gusto lang. Uri mayanod ka, Payang. Ha? Pang-aasi yung mata na! Tulungan na! Awan meta tumulong king ka, salbag ka. Nagalasmot lang ti ugali mababae ka. Iyanod na kan ni Uwan, ditakan, Payang agkayang. Tulong! Tulong nga. Numayanod ka. Siya ako di makamo ang mga istorya ka na iti tattao, ti kinaimbag mo, hindi si bibiyag ka pa'y. Ay, awan magayam ti mapanunod ko, kinaimbag mo, salbag ka kiti, Payang kayang. Mayanod kan. Uston kumare. Umasa. Inta katulungan nun. Maumaak, makatultulong king kuana. Baya mamayanod, no kaya mo mapantulungan ingkan. Ngam no siyak no way.
Unay kan kumare. Nagkuna ngamin kan kaamapan ka agi sursur itilakom nga uray nagpigsa ti angin kan tudong. Ay, masaya nga anak ngamin itila ako, kumare. Anya, Sayang mo't ngamin no madadaal laang gapu iti kaawan ti kuryente. napatpatagpay kan kadag itilakom ang madadaal ngam ti biyag mo. Anya lakit din kumari payang. Alipin ka na talaga ng salapi. Kasanon ngay no nayanod ka gapu iti layos. Nagpig sa titudo kan angin. Ngam adda kakit di apo managnang agi sursursur itilakom. Uray nagado ti sa kanya, kat pagyamanak lata ti panang tulong mo kanya, kumare. Awan anyaman na kumare. Mala, iyawid mo kit din dagitalakom nga ipapautang mo, itaamada mga agbagbagyo. Agar aramid ka mat iti pa istoryaam. Ha? No nayanod ka, ibalita daan nayanod, gapulaang iti ayat na asaan amasayang tilako na. Ay na, nakababain man payang. Ay niya lagi din. Kanya nga ita, dandani ka mayano din. Gapulang iti kinatangkan ti ulo mo salpag ka. Ala, kut husto kumamutan alakay. Gusto ko maamot ng darupam. Ibagbagak nga minasan ka na rumwar. Ta signal number 4 tayo. Rimwar ka lata. Talaga saan ka nagpampanunot? Ala, saan na maulit? Ingka manan Nalagi di. Anya? Irwar mo amin. Nagiti frozen na lang ako. Inka manan isurso. Barang iti may kadwagon daway. Kat matuluyan ka na mayanod. Salpag ka. Unay kanton nyo, kasla sa anak mo't nga asawa, gapu iti panagsasaom? Asino ko matisa na makaungit iti kastang aramid mo. Agyaman ka kiniselya. Tauray ka nain mo pagsasawan no may umutan. Kit tinulungan na kalata. Ha? Iso baliwa mo, hindi ta pa nagsasaong ka dagiti taong utang ken ka. Tano maminsan, saan mo nga ammo ti mapasamak iti kabigatan na? Maawatam! Ay, kaya't mo asawa. Lako na nga rod a frozen, hindi nakakabili ti ice box. Nga imot na, hindi nagpigsa ti angin kung todo. Nga urila aglaylayos. Wen kumare, lako na day jay. Isursur na kano nga ipautang iti tattao tawan kuryente. Kat madadaal laang nukwa. Ay, niya. Ay, una yan. Ipautang nan nga. Madadaan lang. Salbaga pa yan. Uray siyak nga rod kumare. Maasarak matkan kwa na. Ang napan ko lat ta tinulungan. Bareng agsubli-subli iti panunot na ti panagsasauna tunggal mapanak umutang. Di pala naiyanod ako nakman. Hindi ako nambain. Malabay angon kumare. Iso siguro asaan anayanod tapno makaamiris pa'y. Anya lakit din. Apay akas sa ti panagkitam kanya, kumare. Kasla ka mo tin kumilaw. Alangan mo nga sumisiman ka abigbigat. Di ka pala nayanod iti nagpigsa alayos. Anya? Namuak ka ni Celia, ala kong gaya ma-frozen ti imit mo, idi madama ti bagyong uwan. Agasam man, ada pala ganas mo ama panagisursor o pautang, gapulaan ta saan mo kaya ti malugi. Kumare. Kumari nga, nagalat sa talaga ti ugalim, na daw may umutang, pagsasawam, nga may dinawan ti kuryente. Isursur mo, oray ipautang mo, ay na, di ka pala nayanod kunakmanan ang nakakayang, payang, yang. Ha? Si kakit nimot, kumare. Idadanas nakmat. Ay na, tapno ibagaking ka. Ngayon ugalim, could deserve mo, ti mabagaan, ti kasta. Anya laki din. Salpag ka, panyang, agbalbaliw kan. Tôi đi à? Ok, thích đi. Đi đâu đây rồi đấy, anh em mình solo rồi, anh em mình. Không, mình biết được solo mình trên mình chứ. Solo bolero rồi. Đó. Trời, mày bật kiếm tiền xíu chứ kìa. Đâu được cái Bây giờ tiền mới này. làm luôn á, chứ là chưa có ấy luôn á, bây giờ mới làm luôn, anh đòi bật kiếm tiền, em cũng ước á. Review lại. Có cái này nè, đeo vô. Nè. Đó.
Giống mấy đứa tiktoker. Ừ. Thì em mua cái này mốt bị đuổi em đi ra làm review tiktoker chân chung hẳn hàng á anh. Ha. Mới ngồi là nhai hàng đớp đi. Thì quá à, phải nhai thịt chó với thịt chó là hôm nay em sẽ review thịt chó này nướng ngon lắm, cái lẩu này cũng ngon. Rồi đớp là đớp. Đúng. Tối đây kêu là đớp đi em. Mình đưa cái mít vợ nhai nha. Xong nhai xong đây nè. Anh ai hả? Nhưng mà đúng không? Có không? Có. Lấy ra thôi chứ sao bỏ. Lấy ra rớt cái miệng. Nghĩ là lấy ra thôi, là để chổng khi nào đói thì chị Nhi kêu vậy. Giờ cả công ty biết hút thuốc là ngại gì nữa. Ủa bữa lại gì? Không lẽ ai? Đúng. Ủa rồi quay Nói ngồi là- ngồi vậy hả? Ngồi như vậy hả? Có nói Nói mà, chuyện em nói hả? nè. Ấy chèn vô luôn. Quay thử thằng anh em cũng thấy vậy. Không, cái này để cái cao đô này luôn. Vô khúc cuối luôn coi thử nè. Anh thấy là bật kiếm tiền quay vậy thôi chứ má bật khó phải. Ý là đã có bật đâu, cái này là đang trong quá trình làm này em vô bỏ vô luôn. Thiệt. Lên Facebook á. Kiếm. Không, Facebook nó bị lỗi. Facebook em kiếm rồi cũng thấy tụi nó cũng có rất nhiều bãi, nhưng mà tụi nó hơi rất của bọn Philip. Ý là rất Philip đó, nhưng mà nó không có đăng bài, nó không như mình, thậm chí nó rất hoạt động. Lúc mình đợt đó là có bia vậy. Bây giờ tôi có bia cái trò này nhưng mà tụi nó rất được đăng bài chứ. Có một ý là lô bia này, thì có toàn cái bia cũ á, tụi này nó làm không? Mà bia giảm không mà. Nó mở lại. Đăng là được đấy. Đăng lên mà có còn tương tác không? Đăng Nó cái hơi từ xui xuôi mà. tương tác hả? Không Từ đóng đó hay là nói đâu. Đi em đâu cầm hay gì đâu. Mình đi chay mà. Đúng rồi. Đợi nó tự đề xuất thôi. Đúng rồi, nó hơi tốn thời gian nhưng mà sẽ đỡ hơn. Riêng gì cái group thì không thể kéo được á, chỉ có đăng trên cái con bay nào đó thôi, không làm gì con bay. Còn nhiều hướng đi mà anh. Không đi qua cam. Đã không có kênh kiếm tiền là chịu á. Má kênh lên có view á, view lên nữa là có view nữa là nó bỏ. Rồi Má giờ kiếm view khó nha, không chịu đâu. Anh view giờ view còn không ra luôn kìa, view 4 kênh rồi đó. Nói đi chung, Vui gì? cầm cái này lên kể chuyện Em lần cũng 4 cái chả có view. Anh thấy cái ti qua cho nó làm á. Anh thấy cái anh lao qua chưa? 20 đứa. 4 cái video của anh thôi nó đã lên view rồi. Mà nó đéo chịu làm, giờ anh view lại méo lên luôn. Thì ý là bé này không chịu làm, mình có bé khác. Ừ. Nó chịu luôn á, giờ view đéo lên luôn mà anh chửi. Bây giờ chịu không? Bé mới. Mà anh chửi Bé đó rẻ em. mà, không muốn làm nữa đâu. Thì không có tiền không muốn làm nữa. Làm gì mơ. Thì bây giờ đi cưới ông đại gia Trung Quốc. Đúng rồi. 90 tuổi rồi. Khủng quá, 6 mấy rồi bây giờ. Không, bây giờ ông 90 tuổi tới 91 tuổi mất rồi. Càng lớn càng tốt em. Lớn ba thằng luôn chứ đúng không? Cái đó gọi là gì ta? Sugar daddy. Bao nhiêu? 60 rồi. Ông mới 60 à? Ôi, 3.60 mà. Lớn hơn ba luôn á. Dạ. Tại vì Sinh năm nhiêu? để muộn á, để muộn. 96. Cái gì sinh Nào năm 96? 6. 17 96 66. 1966. Vậy là lớn hơn ba anh Chục. đâu? 69 hả? 66. 66. Lớn hơn 3 tuổi. 3 tuổi. Lớn hơn 30. Em 7 mấy rồi. Cái mốt sao làm tham gia? Cái mốt làm tham gia. Không, cút. 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 Tại sao? Dịu. Cút luôn. Không. Chút. Không cho nó có ảnh hưởng gì hay đó gì đâu. Chắc gì nó chịu. Chắc gì không chịu giờ chơi kèo không? Một tháng nha anh Khánh, chơi không? Mất cái gì? Mất kênh nha. Đứa nào? Thì giờ anh em không có gì nữa đâu, anh bật kiếm tiền lên là anh mất. Giờ anh kêu anh Khánh một tháng tán Ý cái là này đó. đứa nào? Chút hay Diệu tùy anh chọn thôi. Không có. Anh chưa thấy mặt. Dịu đi. Anh đưa Vậy em. hả? Dịu đi. Không có. Anh nghĩ đi luôn. Anh nói giỡn thôi nhưng mà nếu mà được thì giúp cho anh Khánh có người thôi chịu đâu. Chịu đi chút. Thân càng thêm thân. Ừ đúng rồi, nói chuyện bình thường lên, thoải mái lên. Tức là gì nè, ví dụ mà tự nhiên bạn bè không, bạn đi làm xa đúng không, anh Khánh chở về rồi. lo cho ăn uống cái kiểu đồ. Thôi là sao? Để bạn tự lập, để bạn tự lập. Bây giờ chỉ cần không nói gì hết là được rồi. Đúng rồi. Bây giờ em ngủ ra đi ăn lẩu. Đúng. Đừng ngồi lẩu đi. Thôi. Ra được đó cho ổ lộn thì 7 món. Thì bây giờ nè, em chỉ cần làm hỗ trợ anh Khánh ở cái phần gọi là im lặng thôi, cho gặp gỡ thôi là được. Đúng. Cái đó có hỗ trợ rồi nè.
sao thì khó hỗ trợ được. Mày về mày nói mày mét hết rồi chịu. Đúng rồi. Tại Phải nói chứ. tại sao lại mét? Em dắt các bạn. Anh Khánh làm gì mà nhắc? Anh dắt gì? Ừ. Anh dắt đi đâu? Anh Khánh là một người rất ngoan luôn á. Thấy anh này ngồi làm suốt luôn.